Cell entzieht der Bevölkerung weiterhin ihre Lebensenergie. Son Goku erholt so vollständig, doch statt Cell direkt zu konfrontieren, macht er sich auf den Weg zum Raum von Geist und Zeit, um zu trainieren. Jo, und dann willkommen zurück, Freunde, bei Dragon Ball Z Kakarot. Jetzt ein perfekter Zeitpunkt. Und dann ladet es gut Ende. Perfekto. So, ich stehe hier, ich nehme an, ich will trainieren. Da kommt so meine Intention von der letzten Folge her. Jo, und diese Intention stimmt sogar. Okay, von der Stufe natürlich ein bisschen höher. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Das kommt sogar erst ein bisschen später. Aber hier, super schnell für Ki-Welle. Die hole ich mir. Warum ich jetzt auf den Schwanz die Moves jetzt schon sehe, obwohl das Level noch so weit... Oh, das... Gerade ein bisschen crazy. Das gerade ein bisschen so gelaggt hat. Oh ja, das sind super Moves. Boom. Ich glaube, fast hat ein bisschen wehgetan, kann das sein? Bacala! Ja, wollte eine Big Bang Attacke machen, aber nix da. Da fliegt er einfach weg. Er hat seinen eigenen Move abgebrochen. Wie kann man nur? So. Da ist er ja. Verdammt, hinter mir. Vegeta muss weg da. Alter. Was war das denn? Bisschen nah dran, Trunks. Ich liebe es, wenn Vegeta sagt. Wie sagt er schon wieder? Ah, verstehe. Perfekt. Also die kommt jetzt ein bisschen später dran. Also gar kein Thema. Aber die kommen sehr viel später dran. Wunderprächtig. Dann Charakter. Da hatten wir Vegeta-sama. Super schnell von der Ki-Waffe. Direkt mal Stufe 2 noch lernen. Dankeschön. Wir dann noch Stufe 3. Das kommt ja später. Jo. Aber sicher nicht schlecht, jetzt schon mal die super Schnellfeuer-Ki-Waffe, Dingsbums. Ups, falscher Knopf. Schnellfeuer-Ki-Welle, genau, jetzt kommt halt die super schnelle Variante dazu. Perfekto. Beim Rest müssen wir noch ein bisschen warten. Gar kein Thema. So, mach doch gerne. Und für uns sonst so, ja, eine Sidequest ist noch offen. Ich kann aber gerade irgendwie nichts wechseln oder so. Also ist das eher ein bisschen doof. Dann gucken wir doch mal. Warte mal. Ne, sind alle zu schwach leider. Wenn ich jetzt schon mal so ein starkes Team von Super Saiyajins dabei hätte. Wäre es doch mal eine Idee. Oder nicht? Nee, komm, dann gehen wir halt direkt hier, komm. Ja. Können wir später noch machen. Der gute Celeboy ist immer dabei, der Bevölkerung ihre Energie zu entziehen. Finde ich nicht so geil. Ja, das sieht momentan so aus, aber das kommt schon noch. Warum einfach ein bisschen mehr Zeit für sich? Also dann ganz kurz gucken, Story. Und zwar, ja, das ist die Hauptstory. Okay, gut, das ist nichts, was irgendwie sonst noch laufen könnte. Also Platz bei verschiedenen Zeitangriffen. Den müssen wir noch gucken, wa? Zeitangriffen vor allem, okay. Mr. Popo!
ちゅうわけで精神と時の部屋でまた修行してんだけどいいか。分かった。ついてこい。風呂とトイレ、食料とベッドだけはある。頑張って修行しろ。カカロット、なぜ俺にも修行を進める？俺の最終目標は貴様なんだぞ。今度の敵は多分一人だけでは倒せる相手じゃねえ。そいつはおめえも感づいてるはずだ。後悔することになるかもしれんぞ。お先にすみません、悟空さん。頑張り仲良くしろよ。 Beim Training fair sein? Ich weiß nicht so wirklich. 暑い。空気も薄いし、重力も何倍もある。それに何もない。ただの真っ白の空間だ。なるほど、これでいい。こんなところで父さんと1年間も。 Ja, ich weiß, Trunks, eine grauenhafte Vorstellung. おい、一緒に修行をさせてくれと言ったな。まずはお前の力がどの程度か見せてもらうぞ。あ、はい。Wie geht er gegen Trunks? Das wird spaßig. 行きます。それで本気なの？笑わせるな。 Sage zwar so, aber ist gerade kurz davor zu verlieren. Ich meine, aber sonst geht's noch, Trunks. Ey, der ist echt heftig drauf. これで攻撃しているつもりか。 Das ist ein richtiger Spammer. So schnell schon? お前の力はそんなものか。それとも父親には本気を出せないんじゃないだろうな。そんな、それは。戦いが始まったらどんな相手だろうが相手をぶっ倒すつもりで来い。お前が誇り高い戦闘民族サイヤ人の、そして王族の血を引く者なら当たり前だ。 Königliches Blut, mhm. Ist garantiert blau, wa? 俺は父さんとは違う。軟弱者が。俺の修行の邪魔にならんように叩き直してやる。Ja, Vegeta wächst langsam, aber sicher in seine Vaterrolle rein. 次はあの町を狙うとするか。待っていろ、17号、18号。人間どものエキスを奪いスーパーパワーアップした暁にはお前たちは吸収し、そして私は究極の体を手に入れる。もうすぐ、もうすぐAlter, das war schon ziemlich makaber. Cell schlacht die Bevölkerung weiterhin ab. Jo.ベジータとトランクスが
精神と時の部屋に入って間もなくこの神出鬼没の謎の悪魔による被害者はすでに数十万人とも言われており、世界中がやっぱ普通に探してもダメっすよ。気を消したセルが隠れるとこなんていくらでもあるんすから。まずいぞ。もうセルはかなり強くなっているはずだ。精神と時の部屋で修行しているという孫悟空たちが本当にスーパーサイヤ人を超えられるよう願うか。 Lass mich raten, wird einfach Super Saiyan Stufe 2 sein. No. よう。人造人間対人造人間、進化するセルの恐怖。Oh oh. くそ、タイミングがいいのか悪いのか。孫悟空はここにいるかな。奴の家にいなかったからここに隠れていると思って来てみたんだが。とっとと帰るんだな。孫悟空はここにはいない。ではどこにいるのか教えてもらおうか。俺たちが素直に教えると思うか。教えなければ無理にでも吐かせるつもりだが。ではやってみるんだな。向こうに誰もいない島がある。そこでやろう。やれやれ、懲りない奴らだ。お前たちは来るな。無駄だということは承知しているはずだ。奴らのどちらかでも破壊できれば。Schade. Also vielleicht könnt ihr noch irgendwie, keine Ahnung. Noch was gucken oder so. Stufe 44, die wären eigentlich perfekt jetzt für Piccolo, wa? Wie ist denn generell bei ihm aus? Er hätte überhaupt noch irgendwie... Wäre kurz im Level up? Nö. Hat ja auch volle HP und so, bringt also gar nichts. Ja gut, dann halt. Wenn es eh nichts bringt... Sind wir die Cyborgs? Nö. Auf der Insel wollt ihr also fighten, ne? Ja, ich glaube auch, der Ort dürfte passen. Also Piccolo, vernichte die Cyborgs. Nani mo shabera nakereba, kondo koso korosu. Ii na? 前のように簡単にはいかんぞ。さあ、来るなら来いよ。戦うのは貴様一人か。当然だろ。お前ごとき俺だけで十分だ。しめた。17号だけでも倒せばセルの完全退化は防げん。行くぞ。 Ist er jetzt schon in seiner perfekten Form oder was? 行くぞ。俺のパワーアップがバレていない今。 Nö. Du bist weit weg. Ach, du kannst den Scheiß auch. Gutes Timing, Alter. Aber leider nicht lang genug.
Ernsthaft? Natürlich haben wir meine Base, aber einfach kann ich sogar brechen. Ja, physisch geht's. Jetzt! Ups! Bye bye! So leicht kann es sein. Level up für Piccolo. Power は互角でもスタミナに差がつき始めてきたようだな。俺のエネルギーは永久に減らない。Das ist ein Problem. Oh nein, so ein dreckige Lache. セルしまった。戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。そこまでパワーアップしていたとは。貴様、一体何人の命を犠牲にしたのだ。犠牲？私のパワーの一部になれたのはむしろ光栄と言うべきだ。気をつけろ17号。そいつは貴様を吸収するつもりだ。何？どういうことだ？簡単に言うぞ。そいつはセルという名でドクターゲロのコンピューターが作り上げた化け物だ。今はまだ未完成で貴様と18号を吸収してやっと完全体になるらしい。なんだと？喜べ兄弟よ。私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになる。それこそドクターゲロが長年追い求めていた究極の戦士なのだ。ふざけるのもいい加減にしろ。究極の戦士ならもうここにいるだろう。お前の意志などどうでもいい。吸収されることはもう決まっているのだ。その鬱陶しい口を黙らせてやる。ダメだ。逃げるのだ17号。C16, er spricht! 敵の戦闘力はあまりにも大きすぎる。やれやれ。無口なお前が口を開いたと思ったらこの俺に逃げろだと？バカにするな！くそー。 Oh, Dream Team Action oder was? なんてことだ。セルの気が信じられないほどアップしている。はっきり言おう。もうダメだ。これではどうしようもない。クリリン、ブルマさんから電話だべ。もしもし、クリリン君？見つけたわよ、人造人間の弱点を。本当ですか？ええ。17号と18号は緊急停止用の回路が組み込まれているの。動きを止めてしまえば簡単に破壊できるはずよ。そのためのコントローラーはもう作ってあるわ。すいません。すぐに持ってきてもらえませんか？そう言うと思ってもう近くまで来てるのよ。ありがとうブルマさん。俺はピッコロを手伝いに行きます。役に立たなくてもここでじっとしているよりはマシだ。よせ天津飯、戻ってこい。今のわしには全くどうすることもできん。世界一の無天老師と言われた時代が懐かしいわい。 Och keine Sorge, alter Mann, die Zeit kommt wieder. Zumindest bei Dragon Ball Super. これがコントローラーか。ただし10メートル以内にまで近づかないと効果ないから。
それとベジータに頼まれた戦闘服をみんなの分まで作ったんだけど。それ必要なのは悟空たちですよ。今神様の神殿にいるからブルマさんが持って行ってくれませんか？いいわ。クリリン君は頑張って人造人間を破壊してね。破壊か。何なんだこいつの強さは。そろそろ遊びは終わりでいいか？見ろ17号。やりやがった。なんということだ。世界が違いすぎる。あまりにもあれではどうしようもない。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。ではいただこう。ん？エルズクラッシュ！こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。奴はまだ死んでいない。冗談じゃない。一泡吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。逃げるぞ18号。まずいぞ。すまんなチャオス。俺は死ぬかもしれん。逃げられるとでも思ったのか、この私から。素晴らしいスピードに私自身も驚いているよ。もちろん17号を吸収したおかげだ。さてパワーの方はどうかな。16号。さあ今度はお前の番だ18号。共に完全体を作り上げよう。戦機候補はっ何をしている。早く逃げるんだ。
んだ天津飯。これ以上気候法を使ったら死んじまうぞ。やめろたやめろ天津飯。死ぬな天津飯。 Bitte schnell das Tension, bevor es zu spät ist. Oh, also ganz ehrlich, wir haben keinen Timer oder so etwas. Also ich glaube nicht, dass plötzlich da jetzt wirklich am Sterben wäre und es plötzlich heißen würde Game Over. Das siehst du sogar, Son Goku sagt, nö, kümmere dich erst um andere Dinge, Tension ist jetzt nicht so wichtig. Ja, sollen wir doch helfen? Ja, komm, machen wir. Ha? Aber natürlich erst in der nächsten Folge, wobei Tenshinhan bereits erledigt, da steht Cell. Kümmern wir uns erst um Cell und dann Tenshinhan. Mal gucken. In der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin. Bye, bye.